Ururuna yang tunyana. Nata pagantu masing alam paribalata asuri tunyanta. Anang kagibangkenta ansoya minunta. Manuguru tampagani nakinyat tambatan nagalenta lamay ko andingnya alaktasa. Niyaya salina. Nagana usalli sunnatani ya iduwarha. Mustaqibatu ma'muman lillahi ta'ala. Usalli sunnatani ya iduwarha. Mustaqibatu ma'muman lillahi ta'ala. Tapos nanibatang siyang mangkasara. Hindi alasanatan palagpas ang iduwarha. Andallekan rikibaka ma'muman lillahi ta'ala. Hindi nga alasanatan palagpas ang iduwarha. Andallekan rikibaka ma'muman lillahi ta'ala. Yang kedua, tagaberena palagpas ang kamayan mo, pintulim raka ururuya, pinliman raka ang makarwaya, na takbiratul uhranta. Naiya parit pagaragagretan pa, kung nalabang na nibaca, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallahu akbar. Yang ketiga, Allah sampaikan malam, pena di bawah, dia tidak di kamar. Dari pena di bawah, pena di kamar tu. Sampai kemandagi nak sarengki. Sebab tu kemandagi kebanyakan kiamat tere. Perbedaannya tabirnya yang tu pelepasan hari raya Idul Adha, sedang hari raya Idul Fitri. Punna pelepasan hari raya Idul Fitri, kagak berena punna turun hatta terhindar kagak berakhir. Pena mata kagak berena. Sedangkan kagak berena pelepasan hari raya Idul Adha. Nasaratan kinabita at tagaper. Setiap lepas sembahyang sebelum berdoa. Apa karamuan Allah tanggal 10 Dzulhijjah 12, 13 dan berakhir 2 Asar pada tanggal 13. Kira langkah mengetahui mana lagi nanti kaman lagi. As-salatu sunnatan min yaumil wahrahimakumullah. As-salatu sunnatan. Saya tempo di Allah hutbaku. Dia rumah tangga. Apa tahu amantang ilalanna. Ilami antu sede bulana, sede baina, sede anak siagai sede mande, ia arika tautua. Minka nasabat tautua matuang burano, marantas at dudu tanjana. Dala asin katarkasana, nasaba ang tamak ni agluan-wala. Nang paninto balina sigit kuru-kuruan, pat-dingit-dingikan, na pajama-jama. Na iya bulat-nin na bulat na sibuk lang-lang-lang, na nipadundu pacunga, di bainan na. Na nampacucu at bakti linanet na. Apaji, naniyak mo sa dewaktu na sabat, tina mo, nasa pamuntulang baji ilalambala. Nasabat tuloy balisi na mo na chinit kautuana niya kalaban lagi. Manamamo na nasalat jakudung urin na. Napatparukan kamar at tsak-ko risado bala na. Kahirap naman to na napagtasa lapon tautua. Tidin niya mamo sa diwaktu. Nagtimbo mo pikiran sa lalalapungana siyagal na puminto. Pero ang pasari ang tela kitautuana di mabilana. Apaji nagburundin mo iyarwa si karabini. Di katinruana. Poro ang tela kitautuana kung tuloro tanihanda. Ingkasan nagtanasan na sanana ang kanaya. Napilangeri na na. Narapigidan ni Hari, napangalian mo kando tilapun tautua, lalaparipan mo niyang puro lalapi, lampi laki, yan ang tumanggina, disidya rumalanta. Apaji, lalaala mo kando tipamirapan mo niyan, lalapantamak mo lapun tautua rikan butina, lampanadinyo, at barutong ni kurun jinik matan na tautuana,
tadrimba bawana Camniatina dinin pamaina Amari tasungit ni ilalang kambuti Lakala muriatina Ipa natawa ang jariyang anak Nainagka kuchila kakama Kuparakay ko anasang gayam nulompo Kumunasay ko maji Nanubala sa kapangay Lapang marakay ala Gol na kutayan likay Ang panapariya pagbalasan Te nakutayan ang lapay pagbayaran Basa ni baju kekil na lapakan majid ng mata Lakad-lapid mo ni tampak kalabusan na Di rumah lantang kuburan na Di kuburan lantang kuburan pamirakan Ing karyatun na nalasusot rumah na Niya mami anak na amin pinubalikan na Ina narayo alas sitaw tahunan salapipip ni Manggina pila sa kalandat na lasa nakana mo anak na lanirang king tumayo na nagku Manggila jari neka nakana mo Manggina lakupila kiyana nasabate na mo matumatun na amantang ribala nakala mo alana libak kaji kipikiri ay Manggil lajari ninika nakala mo Manggina sanlangan ng utala sa kapulatin at ang tuwa ni Parakay at puali ni alana punla pa ang kamaanto Manggil ko ramento na nagko kipira kakan matus sila sintakat dirit na Ing kasi nagipagpalat ko likat to bapa. Putiran na nga anto kambuti pamunian na linig ko. Napulasan lang sa diwato ang tamatong nituwala niyatong kit ko pari kambuti na kupilat ko di madilawa. Nasabaan ni kuchini ka manas sa tiyonto ni panglajaryang mayroon ako. Napasa nabukuan kanan na anak na nabatu'i kachimas si batukalo amin timbul-bulu na pinawan jid na mata napadung kong bajid-bajid na kung tautuwa na napasulot ni kambutina sujud upalat bangkila na nakala na naraka na pasihaka anas si tautawna Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar